perjalanan kita Lunas Tirta. Bahasa Indonesia air suci. Ini posisi di super. Dan lah. Ayo, Paman. istirahat dulu. Buka vlog. Pak Mamat. Ayo. Pak Chaplin. Mantap. Wih, super cagar tuh. Sip. Hey. Dah, sip. Oke, see you. Kita di pendokan dulu. Kru Damar. Mas Tirta, ring, Ulun dan Batur. Sukses sama. Tim pemburu. Kru Damar. Ini Pak Chaplin. Pak De Mamat. Plin, ulang-ulang lagi Plin. Nah, Lop. Oke, kita lanjut dulu turun dari penlokan. Nah, itu jalannya turun dalam rangka modalan di pura dalam banjar ada tangkang kita kelinggih mumpung daging Sigana kita ngasir ke bawah Pura Ulun Danu Batur. Itu jalannya terjal sekali. Nanti kita ke sana ke danau. Oke, kita sudah nyampe di Songan. Di Songan. Sementara kita rehat sebentar, istirahat, berselfie ria. Ya. Biar ada kenangan. Di belakang kita adalah gunung bersama Semeton Damar. Aye. Gunung Batur. Foto. Nah, sebelum nyampe di pura. Berselfie ria Nanti bersama Gede Mola, bersama Semeton Damar. Aye. Ini ajak ini admin Damar ini. Nanti setelah bawa apa namanya? Air suci, nggak boleh selfie soalnya. Ya, sebelum nyampe di pura harus selfie dulu. Ada yang kencing, saudara-saudara. Jarang kencing sembarangan, Pak. Sudah villa kayaknya. Warung itu. Nanti kita istirahat di sana. Oke. Sudah sebentar aja, waktunya terbatas. Ini selfie katanya di jalan. Beuh. Oh, banyak. Ya. Itu apa tuh? Villa tuh. Restoran. Udah dulu ya. Kita berangkat dulu ya. Oke. Sudah nyampe. Pura Ulun Danu Batur. Ini dia. Pura Ulun Danu. Wih, Pak Chaplin lagi selfie. Selfie ini Chaplin. Bedine. Nunda apa di balik motor? Kelengkapan Lunas Tirtanya. Nah, dikul betul. Le tukang dokumentasi nih. Itu yuk. Nah, itu ke pura apa namanya dah? Tirtan Segara.
yang patung Dewi Danu. Masuk ke kawasan Pura. Kita masuki Jerawan. Swastiastu, Aslugra. Kawasan Pura. Tebing. Kita istirahat sejenak. Balik pesan depan. Punya guide nih bang. Oh, sopir nangkap guide pui double karena masuk susuk nih. Double masuk susuk nih. Lepas alas kaki. Lepas alas kaki. Ini kebetulan puranya lagi sepi. Tulisan Bali dur nih, bertanya kene dah. Meru tumpang sia setara dari dia betara nawa sanga. Ini Meru tumpang kali setanan nire Ibu Pertiwi lan Akase. Ini bagian-bagian Meru yang ada di sini. Meru tumpang 3 setanan Ide Empu Kuturan. Nah, tumpang 5 tumpang 7. Tumpang sia. Tumpang 11. Ini tertinggi nih. Tumpang 11. Ya. Tumpang 11 Tanan Ide Betara Sakti Hulun Danu dan Ide Betara Dewi Danu. Ini yang paling purba. Padma 3 Stanan Tripurusa. Stanan Tripurusa nih. Nggak boleh menghaturkan daging babi. Sini nggak boleh menghaturkan daging babi ya. Banten yang nanti kita aturkan namanya pengantap Pejati, Jambang, tempat air nanti, tempat air sucinya. Oke, sudah dulu, kita lanjut lagi.